apakah ada hukum dasar Pucina buta? Coba guru jelaskan beserta dalil. Bere yo. Maka ilanyo pertanyaan Pucina darahnya tebelin dulu. Pertanyaan tabah-tabah mempang. Yang pertama, apakah ada hukum dasar Pucina buta? Coba guru jelaskan beserta dalil. Bere yo. Maka ilanyo pertanyaan Pucina darahnya tebelin dulu. Kamu dari Cina Jadi dalam fiqh, dalam tatanan udipnya tanyo na geyu dalam fiqhnya na gebagi ilmu Muhammad na ilmu rubu' ibadat. Olehnya na rubu' muamalat. Ni rubu' ibadatnya pubut rukun Islam. Dan dalam rukun Islamnya na rubu' muamalat. Artinya nak kena jaga mekat wala ka mekat. Wate le katanya katib ada lu. Wate kasib belanja udip berarti na urang ka perle kepada keluarga. Dalam wate perle kepada keluarga nyo keun rubu' munakahat. Pembahagian yang kelhe gebagi-bagi menang Quran tabo. Gebagi-bagi wate ke pegah bagi tanyo dalam kitab supaya ngat mangat bak tanda bak tamita ngat depa. Yang kepeut gebuhnan rubu' jinayan. Rubu' jinayatnya wate karamnya urang kakaru wate kakaru kapaki wate kapaki na yang berat paki tu tingkat temuta nyan ka perli ka hakim tawathala nyoji macam-macam. Maka dalam perkawinan tentu saja na perceraian. Dalam Al-Qur'an na perintah nikah. Dan dalam Al-Qur'an na pegah kan perintah na pegah tentang batalnya pernikahan yang gebuhnan dengan tali na bagi-bagi dalam Al-Quran kalian pegah dalam hadis nan pegah menyatali tha golam abih indah jet riwang bathe sebab talinya le macam putra makna tali mupitha menyatekedi lakau yang tukang keun hana kutuang leka mulai malamnya kaja ka awak bak ma ke nyan gekeun kinaya menyagenian memang kawa bak ma ke baik le kawa bak lu nyan talu menyanaganian menyahanaganian kadangnya ge wa bak ma bibit buka kadu alam ini angkai awak bak ma ke gede hana ge sambung berat hakit ma ke kayak wa le taat bandia karu keun baik le kadu ino kayak awak bak ma ke gede na urang katanya na hut talu menyanaganian hut menyahanaganian hana tapi na urang ke begat keun rumah hi genian katanya yang balakau hana katalah ke nya menyebut daripada tha pakan ni keun nyan bak rumah ni anak sadar ku lagi-lagi hi thang bunuh anak ku thero ku tinggal ro ku keunnya memang menan ku me ta the hanta dalu pane na urang tengah relek-relek ke je kupi kaku dalu ka ha tengah mangat baju bu tengah celok-celok lincah kail hap lako ku tanggak kap nam nah anang memang urang temalek urang dikawai le syaitan sebab temaleknya wa tabumi Allah le iblis ipu icah katanya bulage hi urang pungo rod dalu rod yang bin hana rod ba urang pungo menyahi pungo rod sebab kan pungo hi kameda je pungo ngan hi ke gebah le urang hana ku saja ro ku talu hana sadar ku thang gunung hana ku thero ku berarti kan hana gethe thang ti re sang hana gethe berarti te keun thang
thang cái thê cái thang hana thang cái thê rớt cả kita lihat dua apa mentang jid riwayat nyan rila kawati kita lihat hai habis gebuhnan bain jid Cina buta Cina butanya nak tulis dalam kitab apabila idza talaka zauju salasa talakin apabila ita lihat lela kawal he pakang kamu noi le thawe going apabila ita lihat lela kawal he boh ta lihat ahwat te do ka perle ka perumoh thot i perumoh pi bulan kau thot orangnya ka rencana ajak taboh ro taboh ahwat te do ka itu pintu ro lian ka kli ya minta hukum selama yang nak masjid benar hukum baik payah Cina buta dijak badang koji ilung kan heboh dak lihat perumoh lu kiban apa Cina buta yang kan Cina buta nak sarang ko nya urang draw nah tini minta hukum buta blue hana ko menyakan Cina buta haitin diu Cina buta na lang kitab hana menyalang kitab maka gekeun dengan muhallil putra muhallil tahallul sebab kabeh hanjut walau bakthot ngan secara rujung dan hanjut langsung nikah pakon nyan hukuman ke urang temalu kiban barujut minta muhallil lang kitab gekeun muhallil iya ceh Cina buta gekeun pakon gekeun Cina buta maya urang normal angde berarti di tengah meraba dan ahwate ku Cina buta maya tak pegahnya Cina butanya bubit-bit Cina buta jeut tapi betul-betul bentre tingkat nikah tu nya kah kamu nikah dengan perumoh long 3 minggu bet to apa nya haiman ku hanta anak putih ancam nya nikah jelamnya ku bayu ke nya tinggal taboh rumah dengan perumoh long manya kacupeh ku koh jarawa nya haiman nya relek leuh pu Cina buta ibu dah Cina buta ida leuh perumohnya lewat indah menyehamil perumoh maka berlewat hamil menyehana hamil berarti indah menurut ida leuh na payah bertaleuh le hana ita leuh tha lewat indah pi jeut hana ita leuh le jeut si na urang irempak na na mien ngan Cina buta dia dah kamu ngan Cina buta tu blue Cina nyo membuta telah kuawai ada moja la kuawai nyan gekeun muhallil nyan na dalam kitab artinya na dalil ikhah pu Cina buta sah tetapi bersif syarat kiban sif syarat Cina buta na ni mentang buta tapi masalah pulain buta belut bu buta-buta lagi laku buta belut baik laku buta menyebit Cina buta nyan hi ke hantap pakon kuai peraba dan patung nya hanjeut ka Inna Allah wa malaikatahu yusalluna